But ya we ile pusheni kumbe ya tsutsuma ya wena. AADP. Ngatsika khalanga ka. Ina almost 2000 votes. Ya AADP. I lava nga kuma skipa tsena. Where is it Pamlo? AADP le ka number man. We le ka number man and show. I bule le ka number man. Ngehlayeli ufana scroll ko tala ngopfu. Stela no aljama kwala. Aswi Ningatlayela ku scroll ko tala. O AADP scroll ko tala. The vote nga kuma 2.983. Imagine ngo AADP scroll ko tala ko zaya kumali ya. Ay rangang phanda problem. Transition ay rangang phanda problem. Yizalele ndawo. Un'wana kolomiya. Phena papa phena ni vuli last week ay ngari sure. Mara papa pheni ni voneni. Ikhaya ku yiri yini kambe xilogene lexa xa yena. Yiri ku. Hayi. Yande yakwala ka MK. Ngota nhlambane ngolo wona bo. Yandeni kwala ka Yande. La anga expect Limpopo. Welcome to Shangani Gang, your portal to the vibrant world of the Xitsonga culture, language, and heritage. Join us on a journey to preserve the essence of Xitsonga, one story at a time. From the rhythms of our traditional music to the wisdom of those who came before us, we dwell into the heart of what makes us proudly Xitsonga. This is Shangani Gang. Hiso. Angeno. Ingena koi, ere ai. Wal petwa. Wadelo. MC. Eren Upukile. Nishapona. Mashava. We live in. Hayi boy. Awula kusungula to welela ala mtlangweni. Angeno. Anga live in kam. Mero we mashava. Yibikwale phe mashava. Ani kombe. Akaraliza tamani. Awu ye kunzeka yini? Ani akombe. Ukhombeni. Sweswo. Matitwa tumaka manje. Beta swiyaza soon. Merin mashava. Mpokeli mara. Hle so. Imani, ngoma le mitu ku irini. Amboko ngantivi, utazwa ndlini untiva. Sweswo. Ere ai mati 31. Va 31 mafikini. Mara vanyamala leti 15. Vanhu va mali ya mhlonipha phan'wini. Vanhu va mali. Hayi vo mashava. Ene leswi nga tlanga 15. Mina no wapuereni. Yini? Ni puereni. Ta roketela damani. Upfukile mzi? Nishape mzi. Hila ka kona. Loko hi karhi famba kahle na vanhu va ti 15 na va ti 30 vanhu va month end. Va page rim. 31. Vanhu va vanhu va xatu ko drop. Lavo jamale no. Bas ma eno yiri mali dwa enorm. Dwa enorm. Loko kuri mali ya we yo sungula ya nani i dwa enorm. Ya pupuso ya biwa mali. Ya biwa mali. Hayi uyiso leswa swita ku hey wa hayi xatu vo ko mashava ni na vanhu va ti 15 na vanhu va ti 20 i vanhu va 25 na vanhu va month end. Ere wa vutlhanu wa namuthi. Ere minjani? Hi pfukini na Va manthe. mi kona na. Yes. Hila inga kona. Hila inga kona. Lava wanda nga se no tirha ka muganga wa hina. Elava vo loko yi ku next week Wednesday mali ya ri ko. Ba twisisa i wa vutlhanu ba ku ya karhi Hayi lavo loko ri ku ti 16. Oku ni kombe 10 rand munhu akho ku nchayi ku penga. Ka swo hola rini. Hayi ku chayi ku penga. Awu fovoli to. Afana. Ivi loko kuri voti 10 kwala twa untsundzusa hi ti 15. Ku ntsundzusa hi ti 15 ha ti 15 ha ti ta vuya ngo. Ivi ti 16 ku leswi a fana u vuli tona. Ku fulu to namutlha na babaza ni nge swi koti ku. Yerile kwala. Mara wa nkarhi wun'wana swi na ntiyiso xikarhi ne. So a wu fanele u byeli tolo. Ya. Wa swi tiva ku the day before mali yi nghena vanhu va hleketa ngopfu. Akwembe vanhu vo tala va hleketa ngopfu the day before mali yi nghena. Mara wata maka ni fanele ni hakela leswi ni ya sala na mali ya so. Nkarhi wun'wana hayi ku mali yi kona. Yi kona mara for wena ku va ku ri hava. Ku na leswa so mali ne mali loko ni ku ni hava mali ne. Ma twisanyana. Wa vona ku ni hava mali. A swi vuli ku ni hava yona hinkwayo ni hava yona. Yo ringana wena ni hava. Mara leyo ya ri lombalomba liya.
ya ri lomba ta khome mara ya vamzi wa ta leva banjani le ta fonele yo he mzi wa ta ni stakini o ta ku stuck stakiri kwi o cha ku ni swisisang mara no twa ni stakini mara kuna va isa n'wana va hlonipha ku endot o va isa lava vo tirha tikontirakeni lava yeah xiselele xa swi kota ku hola hi Friday ni xi dya mali hela hi Monday xi ta gongondela loko ni kuma nya 20 rand ni jika tirhweni loko xi vuya xi ta va xi ku hakela ta va xi ku hakela ene xi va na lexi ya ku lombeni xi va xi lombi kun'wana xi va xi lombi xi na lombing change xo boha wa ta swi endla yini xi lomba lexi kota ku pfala la ne xi lomba lexi Xikweleti. Friday ize hela loko hi Friday xi mi hake kweli wa ta ene nkarhi n'wana ta leswi va ku hi leswi mara dede hi mzi mara dede ya lombing chain nga tirha ya tirha ngopfu ya tirha wa ta yi banjani loko mi ri tirhile lomba 20 rand ka wena yeah ni vuya ni ta ku nyika wa hleketa nga na ku hakela kasi hayi 3 days after ntlhela mi ya ka hoyi futhi nda lomba futhi mi nga swi mi ta vheni ku na nkinga ku ri luwa nga kwata mara lombing chain ya tirha ya tirha mara ya baba wa yi nga tirhisi ubenge lombing chain u nga yi tirhisa loko u ri na credit profile ya kahle ne konje u yisa ka FNB loko u fika lomba 50 let's take lomba 50 va ku repayment ya we 3000 ifika kun'wanyana ilomba yin'wanyana va ta ku byela u na yin'wana la se nge swi koti ku lomba mara loko credit score xa we xi sharp lombing chain ta nga va right mara wa ta leyi baba ku usually swi yana hi ku u lombela yini ne u tshama swi vona ku u nga lomba mali u lava ku xava yindlu va ku decline loko u lava ku xava movha va ku nyika sweswi ba ku kaya mara wa ta leyi baba mara swi ndliwa yini mara wa ta leyi swi baba ndla hi ku nkarhi wun'wani va hi langutisa ku va hi nyika yini kahle munhu u laveka a tshama a ri xikweletini kahle credit movha ya scam tlumba yindlu ya tlumbi kahle credit scam kahle fane we fane tshama kha ikolota u fane na loko la ku pfula bindu wa nga ku gayi be nga ku nyiki kunyi na le ka timovha ne let's say u lava ku xava truck wa swi ta swi nga endla va ku decline ivusuku ya xava truck with the same amount ya xava wa xava ara ma ku traka yi ku wisela mali va swi tiva ku ya so munhu o fanele a tshama a ri xikweletini swo swi endla ku ikhonomi na yona yi nga tsekatseki loko u nga ri xikweletini a swi balance ai xeweteni vanhu ma vona hino hi timaga tin'wani to tsariwa laniwani vanhu mjani njhani timaga leti ne hala ka TikTok ma tona timaga leti sponsor xa hina lexi hi nga xi announce last week i Easy B i vanhu vo printa swa corporate stuff corporate gifts and all those things timaga tipene kuna xidloko kam va nga nyika xona va nga printa chomi ya lexi chomi ya brook va nga ku printela va nga ku ndlela la va ku ndlela ku maxava wa brand ya wena va ndleni na xidloko lexiya xa wulu lexiya leswi wa ximbareni lexiya ximbareni na xivoni a xi kokwala nga tshama ku hi maxava a wu xi gangi mayisalo wa machonisa luya u ya xi khoma hayi mani tirhisa vuchonisi kam not hi mi ni chonisaka wo chonisaka mara mali ni hava ni chonisa leyitsongo so Easy B vanhu va timhaka to printa loko mi lava ku va khumba i Easy B ka Instagram contact ta vo leti nga laha hansi hala ka TikTok hambona mtele u ri na vangani 40 plus amukela hi n'wina mi nga ta vona episode leyi nge se huma episode 51 so ya page ra 1 ya karalisa davani so yini so is na hla sponsor va ta tlhela va hi tsema futhi fuma sponsor na ndeni so maka leyi ndlu hi vona a plastic lexi it's an engraving ya kahle pende nda ku pende ai nani ai plastic ni hambi no xiwaya xihuta xo hiseleriwa ndeni so very loko mu ordera swo sukusela ka 10 quantity let's take ordera swikipa leswi lava ku sprintiwa 10 timaga 10 switsalo 10 diary 10 swidloko 10 so exikwa idolo lexi a ni xi voni va xi be kahle ngona na phati ya ku number 10 a ni xi voku xi ni xi veki kwihi nga ni cheke kwala ndhawu kwala a xi kona sis xi ye kwini mara na so yeah loko ni ta mi komba ka episode leyi taka xidloko lexiya se va ndla swa embroidery or lava print inene swo fana leswi le a embroidery leyiwani
iya le amtuku va swi vitana hi number sweswi. number Number nine- 19. number 19 Yeah. So so loko lava swo fana leswi tihlanganise na easy b ka Yeah. Instagram easy b easy_b and then the contacts hinkwato ti laha hansi so loko va lava ta va kuma la okay Hiko. se hi nghena timhakeni voti mumbaveri yini avatindli ro hela okay so mz hi huma ka ti-election mzi xikwati ngoni and then vone xi strikeini ka status xi ku vantshwa va vote abavoti va why party ya hina yi nga ri busy why hi vona yi ri number 4 ne party ya wena number 4 ndoda number 4 mara vana abavoti mara mini voni mara mini nga na ku diferanyana ne vantshwa ne vo tala a va vota ni nga ta ku yini ku na lava nga votangiki ku na lava nga vota I think people went in numbers this year loko la ku ya ntisweni a ndzi tshama ni vona ti-line to fana letiya I think ti-line leti ni nga ti vona swinepeni ta 1994 to fana letiya ti nga humele this past week 1994 we swinepeni a ni ri kona 1994 Mara wata- a ni ngeza ntlhariha swona ni saluta mazulu bona no hi ku khomana va khomanile va. blind a ni twanga ku KwaZulu Natal hayi a ni twanga ku va la MK le number 3 ne ya i number sweswi yi le ku pusheni number phela 3 pati ya weyo yi le ku pusheni kumbe ya tsutsuma Ya man. ya wena ewe AADP u nga tshika khalanga ka yina almost 2000 votes ya mara- AADP Eh. a lava nga kuma swikipa ntsena boys pamlomo ah no mara ile AADP. ile ku pusheni amara yi AADP. pushini mm AADP le ka na- number man ku ile ka number 1 ani sure ya ibule ile Mara- ka number man u nge hlayeli Asihlayeleki. u fanele u scroll ko tala ngopfu sitele no aljama kwala aswi a jama phela a xi ri a ku na meyara wa a jama mz ura hlayeki wala Gauteng no u nge hlayeli ku xile ka number 1 sitele na number yako ay ni nga hlayela ku u scroll ko tala wo AADP u scroll ko ti-vote leti va nga kuma 2.983 imagine Eh? ngo AADP u scroll ko tala ku za ya kuma Eh, liya ndoda. a yi rhangangi phanda problem komisa transition a yi rhangangi phanda problem Yeah. yi salele ndhawu ko un'wana kolomuya ah mi nga tshika sweswo vanhu va tshiki sweswo. ya valawula hi vanhu va le KZN va khomanile man ah va khomanile va and wa That swona shows ku ri ku they ri- went in numbers loko mkhomanini ne mi vulavula language ya yi one Mata. it's possible Mara- na loko swi a hi mpela. yo khomana kambe hina wa vula va swi ta ku nkarhi na wun'wana murangaphandla loko hina vula Mara va wa kambe swi tisa- ni vu- wa swi ta ku nkarhi wun'wana ku vulavula izulu swa pfuna i vula yini hlawudi xi te votelani votelani hi xexi xi na xi na tingani u ri xi pfuna yini hi xizulu xi skupini xi ku Xi ri- votela. xi na Ku na- 0.03% Yeah. un'weyo leyi AADP yi na tiphesente tingani yi na 0.05 Ah, mara that's kufana not bad yeah ndoda ah kufana that's not bad ulwini murangaphandla a lava ku vula lowu n'wanyana Yeah, xingwanyana mara a wu nga lava ku vula xingwanyana himzi u lwini xingwanyana mara merini party le ya MK leyi no MK ene ya ha ku simekiwa phela Yeah. mara leswi a swi kombisa ku khomana mara beside ku khomana misalo yo strategic ya vanhu van'wana Jacob Zuma is a very strategic damani misalo ya kambe Usmart, mashava man. ute a ri strategist xa ANC from khale ne? va ri yini intelligence intelligence yeah. what ya le ka ANC national misalo ya blind she so check vanhu lava a va followa Jacob Zuma hi nkarhi wa Jacob Zuma ka ANC ne va le ka MK sweswi vanhu lava va ri anti mara Ramaphosa Mara- va le ka MK mara a hi langutiseni nkarhi lowa Zuma lowa swilo swi ri njhani ai mara so the thing wa ta ku nkarhi petrol a yi xaveka ni ngo vula a sweswo yi xaveka man timiliyoni a ti tele nkarhi hinkwayo ne a ku nga na lava Loko- tumbetaku tin'wana hansi ka masofa ya tshikeni sweswo loko u langutisa president u nge yi langutisi ngopfu
ende ri fana leri nga tshama ka rona mpanciwa ka rin'wana Ra brown. fambisa mavoko phela la Izi fambisa Kumbe nga mavoko wana cheka ti-dollar. ku njhani tafula rero. Sakwala kumbe nga kuma $. swi lava pawajisa khamera leyi va hi byela ku So a swi farero. fani na Sofa rero. sofa leri na leriya Va vutisa. Ya. u ta swi nga endleka u kuma ku U yi veka kona. va twa na tumbeta kwala U yi veka kona. U yi veka kona. sofa leri Tsika sofa rero ka. a hi endleni masofeni Anuku misalo ya vanhu lava va landzele phena papa pheni a ni vuli last week a hi nga ri sure mara papa pheni ni yi voneni yi khaya ku yi ri yini kambe xilogeni lexiya xa yena yi ri hayi ya ndeya kwala ka MK Ngota nhlambane ngolo ya kuni bo. yandeni kwala ka ya ndeya Labo a nga expect Limpopo phela. no the thing is ku na vanhu lava a va ri vanhu va ANC va ri pro Zuma u swi tsundzuka sweswo so misalo ya tirhise strategy xo ku na vanhu lava nga pro Zuma but they are still within ANC hi leswi swo vatswari va divorceanini ne Yeah. Bo holova kahle kahle. Bo holova aba divorce na. a va holova nkarhi loya vatswari Yeah. se a wu nga ri sure ku ri mutswari lowun'wana u tshama na mutswari loyi a nga na mali ngopfu sweswi mutswari lowun'wana wa ha miyelini ivi mutswari lowun'wana hayi se mini la divorce ene loko ne divorce lani ya sungula mabindzu ivi lava va ku hayi mutswari loyi un'wanyana hayi se hi landza mutswari loyi a hi n'wi Kahle kahle ku rhandza ya hi mina ne vanhu lava. I vanhu van'wana vo kwata. bo man I vulavula hi MK na ANC. na ANC i vanhu van'we I vanhu van'wana. U van'wana vo ti kwatela. ivi ku nga ri vana vanhu va IFP Yeah. lava va nga vona lidara yi famba va ku se katsekatseka Va nga ti kwatela. murangaphandla wu fambini sweswi Eh. se a vo kwata lava vo ka va nga swi tiku va fanele va wela kwini i va vona MK yi nga na murangaphandla wa mapela va tsutsuma va ya ka MK Mara I pushing. mara leyi phati leyi mini nga wa radio ngopfungopfu ne phati ya makhala njalo a yi ri kona a nga ri kona A nga ri kona ne. Ani vonanga Na mani vona. a yi nga ri kona Mara phati lezi hi vona ke helo la Ani ka vona. balota yi nga ri kona Ani vona. ni swi vonanga Ai zangi concentrate futhi ka leza swin'wana. mara yi ku yo makhala njalo swi nga endlaka kuma ku va te va hela ta n'wi xuta foto yi ho busy le ku ri leyi yi nga wini Ai swoni. Mara khawa tekini. hayi Is va strong mara phati the leyi. same strategy lexi nga tirhisiwa copy the same strategy lexi tirhisiwaka hi MK sweswi do you that's think what so I see because wa tsundzuka copy a ri njhani Ani mbazi. Aku follow munhu phela. that's why loko a hi yo hina hala henhla a hi yo followa Le ka murangaphandla tsanga le ka hina le. hayi murangaphandla ya fanele hi support phe murangaphandla ya fanele kha yi sukise giyani ya baphala u ri ku Bushbuck Ridge Ah. man murangaphandla AADP AADP hayi leti sin'wini phela a ku yimbeleliwa la mene loko a hi yo apply strategy loko hi apply hi ta cina tinsimu mara hey mene loko a hi yo apply the same strategy lexi nga tirhisiwa KZN na kaya Mara mina lexi A xi ta tirha. mara ai entisweni. phela the main thing lexi a fane xi lweliwa hi AADP a ku ri timhaka to va fanele va va na the local government wa va nga swi endlanga hey a ni swi tivi va lavula na malimoya Wait, reality yi ri Mara yimbelela loko u kota ku yimbelela mara lexi chumayela loko u kota ku chumayela ku na swi ni swin'wanyana ri famba va lavula na malimo wa wena politics ti very politics i swin'wana mara ai entisweni. Beside ona Limpopo kahle kahle zwo akuna ku khomana. no lava nga fambula ne ngopfungopfu loko hi sela ka tiphatini ta mapela na ni vula ku leti ta mapela lava nga fambula i phati leya weliya hi yile EFF phati leya we phela yi combine mi Julius mi sweswi hi wo Julius I vule kahle ku I phati ya hina vele le. so phati liya ne a yi combine mavenda mapedi matsonga malovedu lava va hala mapulana Limpopo hinkwayo loko a vo sungula ka the base that's why sometimes ne loko u ndla swilo leswiwani u fanele u tlhela u landzelela na standard procedure shaku what is the most basic thing that you can give to the people akaya mati sanitation the basic needs basically loko vo focus ka sweswo for the past 2 years vo bot Floyd va huma kaya loko vo focus ka sweswo the basic needs I don't think namkhegula ta va rivala
by this time swa ti election a nga na mkhegula nga ta mara va nga va fambule kwini va fambule kokwani ku byela ko va rivali vanhu le va ta focus ka industrial land So I think na I phela think va what focus abalandzini Gauteng va focus northwest because of the mines lanwani va focus ka industrial va rivala le kaya area. le. kuna swin'wanyana Mpumalanga that's the another industrial side va rivala kaya hayi ku vo rivala va vona nga ra ku na need and ti vote to huma to tala to huma le wata ku yini loko u swi langutisa kahle ne va yisa lavaya ngaku a va nga ganangi for wina leswi va swi endlaka swona so yeah cause loko wo twa mara va hembela musi loko ku vandla sweswo loko wo twa leswi swi nga vula hi Julius a ku loko ANC yo tsandzeka ku fixa 40% I will donate my vote ne based on the conditions tin'wana ta yi-2 ve va donatela kwini like loko ANC yo tsandzeka ku fixa 40% 50% or let's say ifika kuma 40 or something 40 something u ta nyika ti votes leta ta yena mara hi ti condition ya ku u fana endla swilo swin'wana swa yi-2 okay ku nga yini yo sungula ku ri president u fana a step down as president yombirhi land ya vumbirhi Floyd Chivambu u fana endliwa minister of finance yeah i ti request ta yena teto yeah so kahle vo va planelini because loko swi langutisa u ti vutisa why va nga zangi va vile va lwela ngopfu ku take over la Tshwane va be part ya swin'wana la nako leswi ni ku byelaka swona why are they not working at so home mina lexi nga xi vona lexi nga xi langutisa question ya mi kwala ngopfu lexi nga xi langutisa strategy va yisa lavaya va langutise life le mahlweni a hi mini ANC yona hi nga ta famba hi va langutisa nga ta famba hi swa endla pe swa endleka phela my blood is yellow and what yeah yellow and black mara at the end of the day loko langutisa va yisa lava va la khoma youth ya bona va targeti avana mhaka na swikhalabyo mara tivote to tala to huma ko swikhalabyo avana mhaka na swona sweswi va le ku securing vanhu lavaya for truly future speaking in the next few years va ta va nga ri kona vo tala ne lava nga koho sweswi vo va nga ta sala mara hi maxava phela a hi va loko ti ya ta futhi nkarhi wa ne a hi va khegulu ntsena phela kaya that's the problem ka ha ri na youth phela and youth ya le a yi n'wi tivi Julius ene van'wana va ene le matsalana le youth ya le kaya phele matsalana le youth ya le kaya so loko wo swi langutisa ku n'wana lo a suka ku hasi sweswi a nga n'wi tivi Julius mara mina sweswi na n'wi tiva Mandela loko wo langutisa ku ma targeta njhani youth Yeah. va targeta through the university yeah that's why they're taking over there but so youth leva hi lavaka a va lavi youth ya nje va lava youth ya and youth I not youth ntsena I youth ntsena Youth yo dyondzeka. yo kota ku twisisa leswi mina swi vonisaka yo swona dyondzeka yeah and there's arguably ni va right. wrong mina ri va wrong mina ni right mina leswi ni swi vonaka yeah but Hi ku, right at the end of the day hi nga vulavula sweswi nga ta swi vulavula swo tala yeah ka ti elections leti taku vanhu lava nga ta vota vo tala ne van'wani va ta va nga ha ri kona va ka nga ri kona njhani va ta va lovini va ta va I vo mani valavo? lavakulu Lavakulu. lava hi vulavulaka hi vosi Lava hi vulavulaka hi vosi. u va misini ne that's why mina a va concentrate ka vona vanhu valava va yisa lava a va le ka vona va concentrate ka the next generation Sweswo. mara hi ze hi vulavula mara problem i ku the next generation phela a yo va ti-university ntsena a sweswi a hi hlayeleni hi vuya hi TUT yi teka vana vangani nga hemba around I think around 30 something thousand wa vana hi lembe and then uku multiply by how many universities do we have in South Africa probably over 10 plus minus 10 uku So- 10 times 30 ayifiki nale ka no million times a day. 30 because but obviously vanhu hinkwavo I va- languseni swin'wana va nga- no vula ku mara just roughly wantuisanyana ayifika million yeah but vana lava nga le xikolweni a va fika million But I like how this many one. are we in South Africa hi vangani tele na ndeni wa ntwisa ku ni ya kwihi manjeni so leswi vula ku wena u targeta the small portion ya vanhu lava nga tala South Africa which will never change because majority always what wins so phela na sweswi mara na sweswi swin'wana- ne loko wo cheka kusukise 1994 loko u cheka statistics loko ANC yi wina 80 something percent ne swi fika ka 1999 loko votiwa ana swi tiku 90 man after 5 years Loko ya nghena 99 2000 loko ya nghena yeah loko nghena Mbeki 99
akuri ai sungula ku chika yi kha yi chika ene chika percent tsongo twisisa nyana leswi laku from 1999 ku ta fika namuntlha from 89% or anastu ku 89 or 83 ususa 89 or 83% minus 40 something lengele ka yo sweswi leswi laku for almost 31 years support ya ANC drop by 40 something percent leswi loko hata tlhe yimela yin'wani percentage futhi wantwisanya ene problem yin'wana leyi nga kona tiphati letin'wana ti forma swiphataphatana leswi ndlakwini swi tlhe swi dya ti-percent ka leti a ti fanele ti fuma a ti fanele ti replace that's why strategy xe le USA na xi twisisa mina ku why ku va na tiphati timbirhi wantwisanyana cause it's either you are a Democrat or u supporta leyi n'wanyana kwa xin'wanyana so sweswi vanhu va tima se hina swiphataphatana swo ka swi nga twali leswi va fanele forma party ku sweswi okay ANC yi karhele yona which is the next who is next i DA or ANC then it is sunga once ya voted DA ivo ku ta humele in 5 years in 5 years time va ina la tsunga na n'wina no mara wantwisa nyana even though unga ri DA ai langutseni mashapa maka ku hela ku twisisa ku ti manifesto leti vanhu va ti twisisa na i maka leyi nga vulavula yona I don't think vanhu vo tala manifest kuna misa n'wana nangusele swilo leswi swa a va swi twisisi leswi pre-election leyi nga ndliwa hi MacG na I think ku ri Bra Dave Mashavela not this other guy by na yo rasa ngulu ya loko ka president leswi chuka the politician prof so akuri prof na Bra Dave na vaisanga vambirhi na MacG misa n'wana valava le mhaka n'wana ku manifesto ya EFF a mi twisisi a va yi twisisi vanhu vo tala manifesto ya EFF i capitalist everything belongs to the state leswi vula ku hi tshame hi vulavula hi ka room vulavule last hi ku misava loko yi ri ya va ku yi owneriwa hi state wena hambi wo maka yini loko state xota xi va xi ku lava ku susa xa ku susa a own la I mean the business we are not business minded ku ri n'wina mi fanele mi rila ka state everything ku vulavula le mhaka n'wana ku China is a capitalist country mara they've adopted the fact ya ku se vanhu va fanele va they must open up the economy ku n'wana n'wana se a own a business mara manifesto ya EFF a vuli sweswo or everything must belong to what to the state which is a capitalist and loko wo cheka nga ri va fandiwa hi Cuba is a capitalist country and loko cheka they are taking that model va ta endla ka manifesto ya vona loko cheka na loko a rise ka stage lexiya murangaphandla wa n'wina ka CIC loko cheka kuna picture yin'wana Julius loko cheka kuna picture yin'wana va nga yi teka hala ndzhaku le henhla ku ri na mujeko wa Cuba loko la ku cheka ku manifesto loya u fambelana na capitalism ya le Cuba a hi langutiseni ke hi xihatlanyana so mitwa nga ri leswi vanhu va kha va nga ku rileni na vukorhokeri bya hina now ANC ma ku se famba mahlweni andri mara ku nga va na ku cinca ku ya hi leswi swi nga xiswona ku the next 5 years ku ta va na change kumbe ku ta va ni vone na in'wana futhi va ri Eastern Cape Eastern Cape va to kida va ya xikolweni va ndle swin'wana lava wete the ballot paper tele Eastern Cape ti deliver xikepe ti fike xikepe lexo poperiwa nande enganoso vona chopa terekere the ballot paper to wende ka mati te famba na mati I think batoloverini i mindset lo ku batoloverini that's the thing emfo kwa munhu la anga Eastern Cape va tu ku very yini MZ ile 350 tita gonya 350 tita gonya and then a grand la ila va nga focus on what does tele kwi ku hava party leyi nga yandla rally ya Eastern Cape ku hava hi ani swi tivi mina lexi ni xi tivaku so hi leswi ni ku byela ku swona people there
they don't know about all these other parties. Yeah, Understand? yeah. But they were party I want ANC. ANC. Hi mhaka ku ku hava munhu loyi a yaku And the- aya cheka ku okay and the- EFF ayi Eastern Cape And opportunity mishota ku hava yini ta- understand? ti hava Oh ku ina problem ya mati ha swima loko ya xikolweni yini drainage system or what's going on understand? Ah, swa ta leha. Basic needs ta vanhu mapatu mati sanitary which is part of drainage systems swa ta leha ya endla sweswiya ntsena va ku tiva u huma ka vona swa ta leha Wani kumanyana? and if I can prepare for load shedding mini vulini ni If I posti no prepare, posta no eh. va chipsi na ti nanswe ku na xin'wana ve eco flow na petrol kuna party Ya leyi chicken, va ri ya i chicken. Rise SA. yeah Rise SA Mm. was in the Eastern Cape during the For rally rally. there, yeah. for rally but still mara yi va fambe nga va njhani? yi nkarhi wa ti rally Percentage ya ku ti fambe njhani ani sweswi hi la ku ti correct va nga ta va hi researchanga ti fambe njhani ti okay so rise yi yini a Eastern yi Cape yini Rise problem mi Ayi, mi umi anda kwala? rally mara Eh? before that's why mini ku 2 years yi kona kwalani that's why mini ku 2 Eh, years 2 years before elections a ku fanele ku tirhwini lava fanelaka va tirha loko ri ku i rise a yi target Eastern Cape a yi fanele 2 years leya va hinkwayo rivala hi swona Wa ta ku why? sweswo vona va teka mali va bex kwami va ta ku yini va rivala na ti vutsiwi why ti rally ti endliwa towards the election ti election na swi phela twisisa- rally endla swi tshama la nhlokweni la ne eh a va tini va yisa laha va nga endlangi nchumu Fuka u nyika xikipa. a ntsena va tini va yisa laha eh ne no nga rivali ende loko va tini hi va vonini wa swi kota ku fika laha that's the only thing ne yeah but swa ku ri va tshama endla yini na swin'wana a swi ameleka swona ti vutsiwa va nga concentrate party hinkwato na yin'we yi tsandza concentrate ka sweswo swa a vona mhaka na swona se basic needs ne mzi we u ri yini vo vanhu lava lava Eastern Cape ku mini ri no 2 years 2 years mini is vula swo enough. ku ri you are right ku va kota ku swi tsundzuka va kota ku swi tiva Per 2 years a ni vuli ku 2 years ni vula ku leading to i lembe lembe ro sungula ro establisha ku what are the basic needs ta vanhu valavo ne lembe ra vumbirhi lera ro se hi le ka ti-elections yes wa ni twisisa nyana yeah a wu rivaliwi already wa swi tiva okay we've been working in the Eastern Cape for almost a year now loko tirhali se ti fika which is the Wata- second year mi tlhe ma ha concentrate kona wa ni twisisa nyana Wata lexi na na munhu loyi a nga ntsongo wa swi tiva ku rise But a yi ri it's one kona from bona ndlela leyi. bona mzi swi nge tirhi hi ndlela leyi Okay. rise se ni rise okay imanyana mhaka leyi vulaku ne okay fine u ta i mavonelo ni ri which ma kahle mara loko o cheka vanhu vo tala ne na lavakulu mhaka leyi va nga concentrate ka yona ngopfu i timhaka ta ku yini grant which you have to And- go and educate them and say Yes. even if barini even if ho teka ANC yo va yeah not in power yeah a swi vuli ku ti-grant ta famba wa ni kuma hi nyana? leswi patwaka nga ku ti-grant So in that year, you have to educate people on those things, because you are concentrating on a specific area. Okay, so it's area le you fanele go dela yona. Which one? We have to educate them. Go ambo teka nan ANC yo huma ka government. It doesn't mean that the ku grant nge are kumi farm. grant. Second, what are your needs? What you guys looking for? Hilava mati. Okay. concentrate ku mati va nga mati kurisa ku yini. manga khati na siku na rin'we hi tshama hi ri ku chekeni wa ni twisisa nyana 2 mi xota yini hi patu okay patu mi meka sure ku mi tshama mi ri kona wa ni kuma nyana hi sweswo ntsena ku ha swin'wanyana True. yeah so swi tele swi nga vulavulaka hi swona party kwalani ta frustrate situation because ta swi vona ku n'wina yeah yona vele that's why swi nge tirhi hi ndlela leyo va ta frustrate situation so ai ti tele timhaka leti MZ una xo pfala swo pfala ku no va disappointed because vantshwa a va voti ene mundzuku va complaina futhi va veka mintirho swo tala ngopfu leswi nga kona mara if a nga na change kuma u le ku voteni a wu cincanga nchumu ne yeah so but next time I educated ti dyondzisa ku hi swo hi vele kota ku swi twisisa ku kahle kahle Manifesto is very Manifesto important. is very important and then why faneleke i vota swi important ngopfu sweswo so uma ku vutisa munhu a ku mina a ni nga voni ku a ni voni xiboho xa ku fanele ni vota swa fana waloyo u ta o va na vutisa ku una njhani? kinga Eh. waloyo la ku biwa ri kanjhani MZ u ti vutisa o la a va ku biwa voti. waloyo so but a hi voneni 5 years leku yi khomele yini and then na ku hlupheka ko ta mahlweni na ku hluphiwa kwaku
but it don't. hela kuhlupe kwa wena ka Joseph ana mati Wa just One one mati lexi nga endla post xi ku imagine DA winini. hey we nga valale ngopfu Swo izwo tala. hey u ta pfuxela vanhu mabibi ya mbilu hey Yay! aku birthday ya ngwenya hey I think a week ago Yeah man. gosh awu rambi ava ku rambi One TV me. ava ku tivi Kanjani? so u nga rambangi vele mina ri kumbexani nge u ri party ya kwele ni swi vonini ku mani ku ri kumbexani hina hi nga kuma invitation as a podcast Yes. hayi twanga Bandla mali la. Bandla mali. It's either u ta nghena u hakela u enjoy or u ti tshamela. or u ti tshamela kaya so wena u wela ka vala u tshama kaya Mina tshamela kaya. Na xirhamu xexi na kaya kwale. Ne. So mashawa A wu nga ta swi kota sweswo. inga kweni mhaka leyi kahle loko ya hala ku yi songa. Mhaka leyi ne. At the end of the day vanhu vo tala va fanele va twisisa ku vote ne. Swi Swi na nkoka. Swi na nkoka ngopfu ku vota yi. Nkoka wa kona ku fanele u swi twisisa na ku loko u ya vote ku ri votela mani i mhaka ya yini. Yeah. ne Ne wo fana na mina ni switumbeti mina voteli EFF based on the fact ya ku loko va ri le ndzeni le they push these old people va phusha swinene ku va fanele va endla swilo leswi naswona kuma ku swilo swo tala swi hetelele swi endleka nyana swo endleka switsongo mara loko va ri le ndzeni le va phusha ne because lava loko va ri le va ri voxe ku na lava tirhaka ku na lava nga tirhiki so hi nge tirhisi blanket hinkwayo hi va funengeta hinkwavo hi ku va wrong hinkwavo van'wani va swi endla swi humelela ni ku nyika scenario lexi nga humelelaka imagine EFF na MK ti combine ti-percent Hey. tiya liya a yi nwiwa nkarhi lowu ya hi mixolozi na inani u hleketaka ra ku ri tiya ntsena wena Nga ri ti aku planiwa la. ni ri imagine MK na EFF ti hlanganisa MK so yini ku ri laha u nga heti phela twana DA le ka 20 something percent ne evile ta timbirhi ti decide ku guys a hi hlanganiseni And ni re swi la ku phela se na yo se i 20 something And ni re swi la ku hlanganisa na ANC. man DA a hi swi lavi se imagine phela se i 40 hala 40 hala phela a ya ha ri kule yi ngo no kuma swiphataphatana leswo swi na tinanani vo AADP vo AADP va donate laha va u vula swona he swi nga endleka sweswo imanyana retainer the only thing i ku a hi sendeni va yisa va disrupta le ndzeni ne yeah disruption yo hi lawa mara woni ku siya na that thought MK na EFF ti hlanganisa ti vote u nga ku yini we mi ka swilo hinkwaswo ni salta ma KZN ne no ma KZN ma tirheni okay a hi remarkable ne Bon va pushini va khomani va so. Mani va nga ku le henhla le so kasi swi kona. mina ri iluzwe hi EFF kahle ku khomanisa those 5 tribes le henhla le ka hina le ni vula le ka No, ni hina va le ka hina le henhla. ku hlanganisa tribes leta ta 5 ti nga le henhla le A wu a wu fanele ku EFF Ku EFF yeah. yo a fanele hlanganisile ya henhla yona yi le ka sweswo Yeah. hi so that's why un pfule mahlo ku mandate ya vona hayi le ka Vona swona va hleketele swa le va hleketele swa le mahlweni va rhanga phanda hayi va rhanga phanda ntsena until za hlangana kambe episode leyi a yi tisiwa ka n'wina hi Easy B until za hlangana na kambe hi sweswo hi leswi